Salamat sa pag-ani. Amo to, nasulti naman siguro tanan. Abot lang kung napamoy ganang may bawan. Pwede ra mangutana. Sa man eh. Game. Ganahan na buhaton nga special nga screening ba. Dedicated ni siya for the cast and crew nga taga Cebu and everyone else nga ning tabang sa salida. Sa SM Seaside, Centerstage. Daghan actually ang pwede mo tanaw, makakuan sa opportunity nga makita ni salida. Since November, daghan na kayo sigigingon na mo nga ganahan sila mo tanaw sa salida. Ang amo ang makaya for now. Si Shaina Magdayaw, and we are quite proud of her also because the movie is a success. But here in Cebu, we made a full-length film with only like 25 crew. So, Mona, no, this is what makes the movie, the film, interesting because it's not only about the cast, the story, but it's all about the craft. It's all about how it is being made. It's all about the skills that we Cebuanos have. Yeah, muna na itong chance yung makita sa salida. So, may tagmakatambong mo sa gamay nga tapok-tapok na to. Pasalamat ko dahil sa sinema.